Yeah. The weather yesterday, the sun was bright. Yes. Yeah. Now you see the cloudy. True. It's feasible. Right. Depois quando tá mantango. É na nongo iroyani, é na langa ni mbitu. Arode ruana yalo ni tamata. When I see on the borehole of the bamboo. Bohong ka na pakaraway. When I see in the borehole of the bamboo, I Yeah. see the shadow of two people. Two people. Okay. Right. Sen switcher ni matatabiao si Ovei balatin ni buto ko na balikur. On my own hypothesis, Yeah. it's not clearable Yeah. to see twice in my memory. Oronga nga ni robo sor kakana oronga din tagnabusi. I heard the voice of Action. I heard the Go, voice. go. I heard the voice in Yeah. the owl of the bush. I'll call my name. Kita harus ini bikin na kada na bito kada may na bito lili na buni bito kani. Arbela ka dabsa na LT1230 Black Motoloa. Wele. Na buni bito kada matagli ko Meli Leon Devo. Arbela ka mataka dai bikin na ngasi ni buli na namagitsi na ngoni sereki. Baka kini be rulubenta na uchu sini madoa. Ni buli. Ojo sini mada ni bulia Dono. bukan tori politik ni kuasa na prize giving. Iya. Baka dorti ka resinga binaka ni kuah. Panu ni binaka sama ida bantu na bagi baka buli. Iya. Kakito sa panu ni binaka tika ni bikim nikat sarang ni buli. All the best and please be safe Iya. during the holidays. Yeah. Iya. That And enjoy the holidays. Yes. Enjoy. But please, Iya. Please. very careful. Iya. Taum bituk na uda solito kare bakaron ni walubu. Iya. Please refrain from going to the sea with your friends. Dina Sara. Dina Sara. Be at home. Ragna Yes, sino kami ba na kalakay? tukan Delta sen na Delta may Force. kami na tigo palakata na beudi Yeah. Taran tau ena bukan ni nunukai. Oh Yeah. yeah. Kerkere sa kom dengan nunukai ni lebu tigo na wai ni ngangaraw ni Sara ena bukan ni walubu. Yeah. Ena yado tigo na nondo Good morning to your bis nga buddy, not forgetting the parents from yesterday after the graduation to the Salvation Army Kindergarten for the last lot ever in this memorable outcoming of the students. They are some of them will be leaving our show. Right. Some of us will Siso. be Siso ko na baka mo tingon ni. Yeah. We thankful to Tamay Ilesa. Yeah. This fella is from Nerai. Yeah. And also to Tinay Joseph, to Tinay Eli. Yeah. And everybody, to Tamay Samu and Tinay Samu, Yeah. Tobata and Mio from Nangingin Sabu-Sabu. Yeah. They were part of the graduation groga Yeah. yesterday in Canada Road. And also to Ju Yeah. and the family You joining. groga yesterday, groga. Jusa. Oh yeah, okay. Still not groggy. Still tabu. So until what? Next year or Christmas or? Continue until I rest. Okay. Wala na usara. Tutok ka buot ya. Yeah. Ano mataka binaka I'm ni ko. depressed. Yes. Ano ba kami kiyo dito kada sa mga nabi puro nito kada mataka ni ko. Nabi hotel ni bulan ni sarwa dua di andra ni mata binaka. Oh, now ame bila senior Iyo. Orinandina. Orinandina. Tokini Banua. Iyo. And Miru Libiti. Ano na, Saint Miri? Vincent. Alright. Isa, Bernardo Mtelano ko ni St. Vincent College, surprise giving tiko ni Kua. Orto bebe ya? Prize, St. Vincent. Oh, natobi. Natobi. Ano ba natobi pinabalim sa arbito ka din. Ano matag na ko bikem do na ambuningon ning ko ma out bikem do. Kira-kira bito na sing bito ngayon mundo liba buli de na nunu. Oh, yeah, right. Eh? Eko nyo nunu na matanggalin nunu binaka. English kira-kira. If you want to lie down your hair. Yeah. Okay. Only with ladies from Goma. Ngoma. Yeah. So everybody nangon nunu kina we breathe in and go down. You. Yeah. Because we don't need the lead, naumay. Yeah. So you just puff out. Because the only thing that carry us to float is the air inside. Right. So when you exhale, Yeah. the air is outside. So you gonna lie down smoothly. Yeah. You're gonna luto sa bunga in an automatic menace full way. Laula orto lang ato mena korbeo na sa may na tabi. Okay. Outs pa lang this morning. Go okay, day bola eh. Day bola. Day bola ni go satu ngo na te na tabur na. Mita signa. Na. Oi! Here. Iya. Oh, after very long Kasi time. kata balik ko. Nung kuntaw laman ni au nanumi ko na matakatata ni ko. Baby, I'm thinking full of you this morning. Sa ni ba kay liu? Sambo mo. Mendarun daw ti ko taurua. It's not like in the before when we are two double up.
Me tha bona ngauna o dhuru mai ki na nungu lomani pale. E bisa na nungu ndrakini mbula. Until you enter my house, you change my memontem. Memory card. Sa may tiko sa may intente sa rambasi ko sinungone sa baka mabiso talebe yaw nungu dolomani. When we are here, the children are here. Me too, you change a ball in my life. O sa ngandong tambe taon do bole nungu taon do lomani bika o sa ngandong baka samataka. Na tambe kami ba kinongo ko eh. When I'm sitting alone in the forest, I thinkful of you. Why you are changeable? in Levo our na taro e bubutu mana nungu baka na nanu. De re rembeka sa to sunu memba kinimbula. There are so many questionnaire comes in my mind. Maybe your ears are far apart. O sa ngay bata rong lotu mo sula kasi na tapon beka me na somabiyaw na nungu baka taro e na buguni lenga o sa may re. I asking myself, how can I meet my life without you in the hormone of testify? O sana numa me ungiriti John Kumar. Me una tarong bua ni ala ko duru matal nga na lenga ustapo I want to ask myself to think of John Kumar from Bararavel to ask him to give advice more. Ya de songo ni bika kede ngo o sa kilanda luman ni sa may wabuna nung bisaw ni sandaw libu nga na numungunengon. The total ceremony of your calculation because of your Iya? grogness, and you live alone my testify in our saturation. Ker nung ros sa biso ke murai rai may na damusa dimbalu may na bingaw na sawo tikinan ramu kasi ya nang ngongo. Baby, when I see your face, you are changeable. You like a blue litmus paper in alkaline water. Ya sa tole chuba ko ba nandito nga nung yala labi ko ni dondomongo na tinya nga na mati. I'm trying my very best to continue to pursue my dreams in our family love to become eternity in a passing away mood. Namun dalomani o tamay junior. Your baby, your faithfulness, your children, your hobby. Iya. Isu. Do juice daddy. Juju's daddy. Bila melinga gaga, ano bitaka? Ano reling nga? Bila melinga nga e nang ngon don rai bakina. When Villa, you Bill, when the time you drove, Ando reden yon do smile bully. when I see your face, you smile O on the ciao rear reden mirror. mo taleboni. You wake up your phone. Den don beka bilo sa rede bully. Maybe Bill, you are looking for someone. You are continue pursue your life in a category 5 cyclone. You are becoming a changeable white from a black skin color of your memontem. Black Mamba. Bembamba goro tabari sampu. Ano pernah may dawin na? Ano ni pernah na team Ra? Wait, Yeah. tingin ko ano nang kita na primary school. Joki Rekambula. Good morning. Hey, brother, boleh benaka? Kasani taro yang rebina kasama tu may ben Cuba na mata kuha. Pagkatalay na kira. Eh, ano na ka Wanex sa sarasa sa may ono. May kanta po na matagin kwenta na kami tartar sa matagi Wanex may natalaw tumandamay. Right. Ada kiran dola may natutale. Iya. Natutale primary school may kanta po and doon ano to Domvo. Right. May nakitalo tumikin na Wanex yan doon ang ngonelele ko si enayawa kataraba. Right. Kito sa lamiter birkan sar na ngonelewa ni ono. Right. Pinapa lebu. Mel na lebu. Oh, kano boleh benaka? All the primary school for their game. Yes. Yesterday and today and so forth. Iya. We thank you for the time. We thank you for your everything. We thank you for your support. Johnson Robes Kakaramu from Kandabu Mumbula Kemu. Iya. Yeah. We are about to leave you. Na boleh besar bagi mereka kanta rongoda pakai rumburi kuah nomuhat lagi patang Indonesia.